Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un gâteau aux pommes. J'espère que cette recette vous plaira. أزول في اللون مرحبا يسون الله شاني وعسلامة نون وذي قلان مرحبا يسون وذي ديرنا ذي جديدة نكني دني غاسي قد نخدم أجاتو يجيني كيف تواليم ستفاح سيرامار لا recette أروني دي عجبن قيموتي دي مرت ولي مكاكي on dirait c'est une tarte الشغار خاطر جاتو يجيني والساعلي غير مليح خدمه à peu près la forme d'une tarte. Voilà, c'est un gâteau et en même temps la forme d'une tarte. J'ai besoin d'un œuf, c'est مللت 40 ml de lait, c'est 40 ml ويفكي 100 g de farine, c'est 100 g من الفارينة, c'est 40 ml نزيت, 40 ml d'huile, un sachet de levure chimique, 40 g de sucre, c'est 40 g de sucre, تشكرت la levure et 2 pommes. C'est 2 تفاحين plus la vanille bien sûr. داكي سير شطح la vanille. Là je prends un œuf. Voilà, je casse dans mon saladier. Si vos œufs sont petites, vous mettez 2. داكي سمللتي لقيتي لي مقروص يمكن مقروص مللتاكي لو كان زعما مشطوحين تخمصنات مشطوحين. Voilà, je rajoute le sucre, l'huile, داكي درزغت مللتني غسير نص السكر غسير نص الزيت النية هاكني تواليم غسير نص داكي يفكي. Voilà, je rajoute le lait et je mélange le tout. داكي هذا عندي غادرويع كلش. Là, je rajoute un peu de vanille, la vanille, pour parfumer le gâteau là. Je mélange à nouveau, كلش. Je verse mon sachet de levure sur la farine. تشكرتني انه لا لوفور تسمير الفارينه نيا هي عاد ساعه دير كلشي يتغرفلت. Voilà, je passe ma farine et la levure au tamis comme vous voyez sur la vidéo. Là j'ai allumé le four à 170. اللي شعل غاسي الفور وكنا يحمو 170. Je mélange. Là, je prends mon plateau. Comme vous voyez, c'est un moule à tarte. Je mets un peu de beurre, voilà, partout. Voilà, même sur les côtés. Mon moule, il fait à peu près entre 18 et 19 cm. داكي المول ينو مقرره دايما ما مقر المول نون خدمت ان بو بلوس جيت خممتي وتملات خممت سنه 3 سا ديبون لي مول الكونت يمكن المولا كينو خدم راسي وتملات مي تملاتني غادي لقاتي مغور. Voilà, mon moule il fait entre 18 et 19 cm. Voilà, j'ai rajouté le papier cuisson au fond. le papier cuisson au fond le moule وكما تيدي نكستورا وغير تنتظرها اكاطو يجي ودي تسال زعما ذا عليا هادي صباح ماكني غسين تارت. Je verse le mélange dans le moule. داكا كنسولي ما عندي غاسمير غلا باتاغينو المول.
بقد عادي غتفار تفاحينو غتقزم هكا كيتسوالي مناصف ستغزير باسكو صغزر يعني اي ensuite تيزمر لي طرونش ماشي ترققت مليح ماشي تزوراني. Voilà, je prends la pomme, je la coupe en deux, j'enlève les pépins. Voilà, je le coupe comme ça, des tranches en longueur. Voilà, ni trop fine, ni trop épaisse. Voilà, comme ça. هكا لا قاري لي نت لي طرونش هكا. خاطر ما تخممت نتي رقاقين ابري تبداي نتاع وتطف نتاعي ما نسنت سلحامو وتسفينا راه تجيك ثاني بيان. Voilà, je vais faire la deuxième et je reviens juste après. هذا نغاد ديك زمرتينا النظام اقلي غير غدغروين. لكن عادي غنبلاصي تفاحه كينا سوفلا او غاتو ياكي. Voilà. Je vais placer mes tranches de pommes, pardon. Voilà, comme vous voyez autour. Voilà, le deuxième rangé, comme vous voyez, je mets entre les deux. Chaque deux, je mets une tranche. دقيقة. بلا نعدي نسرس ذا ثيضني نظن كل سنثني لي طرونش نسرسيو ثاكا قيت الماس باش ادفع لا فورم كيني تجيك. Voilà notre gâteau, on dirait une fleur. Je place mon plateau au four à 170 entre 10 à 15 minutes, il faut surveiller. هو اللي مثمكي ديفار او غاطو ناصيني تجيك ثورة ذا المولا كيني على الفور تجغا بيبري 10 15 دقائق ويتعطي إلا قطع السمث او غاطو نكونت. Et là je prends la confiture d'abricot, je badigeonne mon gâteau, pardon. Voilà, partout. Et en même temps ça donne de la brillance. ذقت فار لا كونفيتور انو لابريكو تعدي غا الذهن هكا كي نستوالي ما غاطو ياكينو بارتو الكلية ديجا سيدي فيك غادي تبريش يطوح. Et là je rajoute les amandes concassées. داك عندي غنصنوغ لي زاموند نغ الكاوكاو نغ نوا د كوكو نغ تجم ثكاكي. Voilà le résultat final. Je vais enlever mon gâteau sur une assiette. داك عندي غتكسر غاطو ياكينو السوفلو غفسي ياكي راك يستوالي. Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني de la vidéo يجيو تسوثرا سلو لايك سلو بارتاج ماذا كينوني ديني راجعكم ذي لهنا تلويث أغلى فيديو نظن ما يبغاو حنين ثاني ميرث. Je vous laisse regarder la suite.